ndabakararo gato no munsi kandi mu marashanwa rero nayo marashanwa rero ijya marashanwa y'igitoro yabaye kare pariki kuko ibyo byose by'abadevize n'amarundi byabaye kare paraberde niko Sotemo yakriye marashanwa y'igitoro none Sotemo ko yategerezwa gusohora igitoro gicishe muri station kugira ikwendere kw'igitoro kiza muri station ifise kode kuko namaze kubibona ibyarishe hanyuma Sotemo kivuga iti wowe nta gitoro ukeneye aho gucisha muri station urafise aho tugirushira gatubwira uti mililitiro 50 urafise aho tugirushira tugirushire sana uvuze mililitiro bwa mbere bakoresha baca bavanga ngo 8,000 ubu bakuwe bari bageze kuri 10,000 wa undi mwagwanira abakuza tuka barasogira grefe asogira nereka wifatuka gufasha umuntu kiragiye kurondera amashenwa ari igitoro turayironka tutore yabe none ko ni modoka yitwa station harimo abantu bigere bana devora kandi bari ku mahera menshi bari ku mahera make bakana kuvuga cyane sanze ntwara abantu cyane nzi ko mu patriote bakabona marana baba patriote ze gushaka kwimubona gundevora ntuvugutere abagenda igihugu ariko aracica gahajya ni kujya mu ndashaka kwerekana hari marashenwa kandi bariko barabiba beyambe yaje kwinyora amabanki ija gukorana n'abaprive Sotemo nayo yaje inyora amasitasiyo ija gukorana n'abaprive mene formi ubu hariho marashenwa rero igitoro muga nta n'umwe ashobora kudevora nta n'umwe ashobora kuvuga ureka ndenose kandi niyibwa mubona mukanga kudenosa ni kujya no kuri marashenwa mukanga kudenosa adeviza ruzuye mutoboye gracias zitamboro ndezika basara maru ukabanya none mawele tibona ama organisme international kwa fonctionna na akuye badala basara maru karabo hazi ko ba fonctionna abantu na badeviza nesa hete kusagira ivuga ngenda muri yabanyi hariya ndaba mabagiya ngaraba haya maru kontre partere marunda ye amadediz zero ni wano kontre economy di pay ubutare bagashora amadediz aracageza hanze abacha bagura amazu hanze wari n'abafite amayedisiri hanze mu mahera yavuye aha mu Burundi abo bikawa umunsi baprivatiza ikawa niwo umunsi ikawa yakaburu buryo byo muri international muvuga ngira ngo ni umunsi gituma exoneration twebwe twibaza tuti inyuma y'imyaka nabuzo utabuye guproduiza ku buryo y'amahera garuka mugabo mwebwe mushaka exoneration zisale fingwa kugira umugenzo wo kwiba igihugu kandi uzi ko atari amahera y'umuntu ari amahera y'abantu aho obere nasanze yumvikana n'abagwiza tunga abadangaza hariho ubwoko bw'ubusuma nabonye bukomeye bakumvikana obere akamubwira ati bafise amasitoke hajya mu Kabanga ahimugina hakurya muri Makamba hari Manyovu barayimbatse amahanga aremba rutagaca abirunda muri Yohanga aramutse rero ku munsi wo kubipakiraza obere acavuga ngo bazume liste y'ivyo uzakuzana kugira nibagufata nce gutabara agashatsa ikaza menya ikikira hajya kuri obere ikigira kwa bahati mbaya nkuka mufata oje bamaruriye ngo daheze nkangora muri obere agashaka telefone nguye kandi haruye muri facteur utari bwa muhengo mbere ko cyadayiza mutamufashe naho ufite abitwara mugabe ngorane ndaraba abantu notuma bose mutuma amahera bagaca bantenda ubwa bundi sivyo uwa
umwe ngo ngero ndabire hagira yakaza kambira ngo yango kandi baguheze none mbwira ufise abantu nkawe wowe ukunda igihugu urikora kirwanira obere complice police complice rasema complice mbwira wokora guturi neza kuko iyo fraude mwe mushatse kwigwana naho bamuri mwebwe aba fraude mwe mwigwanije nimwe muca mwadevoir nasanze n'aburundi twoba honnête twese mu myaka 5 nta mukene bari ngaho